Culture Barrage, fáil mímis Gaeilge. Welcome back to fáil mímis Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, topic a de, Rannóg a dó, Tinneas agus Gortuithe, ag díriú Éisteacht ar bheith Éisteacht. Level A1, topic 10, section 2, illness and injury, focusing on listening. Rannóg a dó, Tinneas agus Gortuithe, section 2, illness and injury. Lamuna, a rá nach bhfuiltear ag mothú go maith, saying that you don't feel good. Ceist de chur ar dhuine eile cad atá cearr leis, asking someone else what's wrong with them, agus an cheist sin a ragart, and answering that question, chomh a léirú de dhuine, showing compassion to somebody or empathizing with somebody. Beag an bhillióg an corp Tinneas agus Gortuithe uait don chníomhaíocht seo. You'll need the handout, the body, illness and injury for this activity. There's a link to the handouts in the description box below. Tinneas agus Gortuithe, illness and injury. Éist leis an mír agus féach a ríis ar an mhillióg an corp Tinneas agus Gortuithe. Listen to the sound clip and look again at the handout, illness and injury. Cuir gach abairt a chluiseann tú sa bhír le ceann den a léireoidí. Put each sentence that you hear in the sound file with one of the images. Cur iver a héan sa bhos go faoin léireoid a héan leis an géad abairt a chluiseann tú agus mar sin a raig. Put number 1 in the box beside the image that goes with the first sentence that you hear, and so on. Chluisigh tú an bhír a dhá uair. You'll hear the sound file twice. Tinneas agus Gortuithe. Tá pian am a lámh. Tá tinneas cinnearm. Tá pian am a glóin. Tá déadú orm. Tá tinneas fiacla orm. Tá pian am a bholog. Tá pian am a chas. Tá tinneas clúis orm. Tá pian am a rim. Tá ma scórnach tín. Tá sleid an orm. Tá pian am a bhuineal. Tá pian am a scíhan. Tinneas agus Gortuithe. Tá pian am a lámh. Tá tinneas cinnearm. Tá pian am a glóin. Tá déadú orm. Tá tinneas fiacla orm. Tá pian am a bholog. Tá pian am a chas. Tá tinneas clúis orm. Tá pian am a rim. Tá ma scórnach tín. Tá sleid an orm. Tá pian am a bhuineal. Tá pian am a scíhan. Agus in éisteacht mi tríd an script, and now we'll go through the script. Iver a héim, tá pian am a lámh. Iver a dó, tá tinneas cín orm. Iver a trí, tá pian am a glúin. Iver a ceathair, tá déide orm, nó tá tinneas fiacla orm. Iver a cúig, tá pian am a bhóg. Iver a sé, tá pian am a chos. Iver a seacht, tá tinneas clúise orm. Iver a hocht, tá pian am a ghrim. Iver a naoi, tá ma scórnach tín. Iver a de, tá sleidán orm. Iver a héandeag, tá pian am a bhuineál. Iver a dódhéag, tá pian am a scíthán. Agus in éis na freagraí leis na bictúirí, a de, a sé, a ceathair, a trí, a hocht, a héan, a seacht, a cúig, a dó, a
dóiag, an lí, héindeag. Agus inis, éist arís leis an script. And now listen one more time with the script. Tinneas agus Gortuithe. Tá peann am a lámh. Tá tinneas cinnearm. Tá peann am a glúin. Tá déadú arm. Tá tinneas fiacla arm. Tá peann am a bhuailg. Tá peann am a chas. Tá tinneas clúise orm. Tá peann am a rim. Tá mo scórnach tín. Tá sleid an arm. Tá peann am a bhainneall. Tá peann am a scíhan. Agus inis lé na habartí amach os ord. And now read the sentences out loud. Sin deireadh le Rannóg Tinneas agus Gortuithe. And that's the end of section 2, illness and injury, lamúna. A ránach bhfuiltar ag mothú go maith, ceist de chur ar dhuine eile, cad atá cearr leis, agus an cheist sin a ragart. Chomhdháil a léirú le duine. So saying that you don't feel well, asking somebody what's wrong with them and answering that question, and extending compassion or sympathy to somebody. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanabas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.